amazina ya Mr Life Kabaka irukanga za Ankole Media subscribinga oyirukanga osharinga bweni tenga burizo ntukunda kore ibintu bikwatende byamakuru tukuretera entaranta za burizo oguno muntu aine entaranta ye wano omurembo rwitu rwambara wano suma ruguto rwaza katete tubwino omuntu aine kitono cye akubasa kore ibintu byo mugaso mwene side kaba he buri kimwe cyone kikwetaga gama amazina ga Yesebo. Amazina ganje niyo Bahati Didas. Amazina ga niyo Bahati Didas. Echa tureta twenda kubuza buri kimwe cyo gukora kandi twenda tusobore buri kimwe cyona mwe no gukora ki umurimo ogwama no gwebembire no gukora question za piki. Gama munonga bakura umurimo ogwebembire munonga no na munogo kunkuyabona neseta zinkora mwebye byakurataho no gwa question za piki. Aba boda boda binje numukimanya ko kunkubakora question za piki kurungi numusima nayo nisima buhagizi bwanyu. So mbase kugeraho na bice binyongere kora ha research mutakubasa kumanyaho amani koreko bwenje bwenza rwambo bwebembira kuba nyonka kuma mushamushanjo na marari kabare primary school muri Singiro. So kuihobwe na tandika gukora semikono omirimo yo kupakasha na no kuronde tandika ko isyargudo. So niho nayegera gukora questioninga piki kandi hati niko murimo gunyebembize konkandi kugezaho no gukora research yebye binde biri kurataho ate byo niyo byekori atwakugenda buri kimwe cyo no kumana otore kangeri yo kubikoramo oyereke n'abantu baho bakubasa kubambiye tage ibintu ebi kugira ngo bikaha bakwagire. So ate ntwende ba ejo kubanza ekimbasije kongeraho nkabe ninkora yo oburimo bwa burijo nka bags na nenkito oyihereho enkito kare ninkeze zinjwire obogo na kazirewoge enkito aro bukito bunjwire obwe ni wabwe korire so bukito niye mbase kubwekora konka tinde kuvikanyisha kugira ngo nimba ntine bwire bwinje nishomeke na kira na kiriya nane chaka no tine capital na capital. So nchiriya question za pye kusira muno ni wanyuma ebaga borekere kwereke emirimo eri kubasa kuraka kushika umuntu wa burijo wa hansi ati ngobaga wabakazi ofu. So kena kubire ni funa capital no bwire obwe niyo kubwekora hata ubu nabwo ndigere kubukora research no rete buri common. So nchimaisha ngo nafuna capital nabwo nimbasha kubakora bukanyeho ati nkaka ari akazinga yaka ataka nimani nkabahera mitware 5 batima bakazi mugoro baga noro baga bone wana kuzo mu Christmas no yekiraha. So taye natugumiza mu tubakora ko bugofira burunyi ko wabanye eminyete kunda kweyagaramu no kushakaramu then bwanyima ninyemanyiza no ku designing ati nkawanonde bakuruga hampareji kuzati ate ngofira neringe yazinga yeje agafire mtware shate neche kari mani ka designing yako jangu nikanteganisa mu kutereza na materials zako twaza kanga bananye ngabasorebo nabonera abantu ate tugumiza mutambare arona nobundi ate norengo zirempare nakoraho aka t-shirt na combination yakagofira ate je myende yozwire niyo kujekora nye design ngere so eje shambanye tarasta ko kati nurasta just ne design zanya ni futuring amukashe ati nganye nanye nanyongora umwendo gwabasorebo aho no nchimanisha ngo iki nacho kureberaho no mpikaho ungambira design yo kwena ninga shojo ti design ngayo kutandikiraho ati nkanyito wano no mwendo gwa macho kwereke sente ncho no design ngezinga byayigana ko kuma kubigumire na materials icyo muno acyacendo yizene mutwaro 8 kugira ngo design yone yorayende tugiteke ataroroye kwa koriyo muntu webe ati katsume tuzahantebe ni ndebe ntebe zikozwe nk'empira entebe zikozwe nk'empira. So mwira kuzavya atakazumbire yo ntebe ya tube ko kanjizire ntikanye ko atere mbase kugira ka research ako banyombe ni kore ntebe zembaho konka ngira ntikankore yo naneze mwika mbase kureba omwira kuzuna abasha kugezaho na wakore tube ate mu mwika ate kinebe neza mu mwikeji ate mu mwika kana shitemu arebe plan nawe aso mushinde ate cyo kureberaho no zireba no basha gukora tube then mwika no gumizamu tsakubandi ate tube no gerebe so chikati ryo chivera nayongeraho chemicals ate neza mu mwika na yeje ate neza mu mwika bombero nikanze kuhereza cyo kurebera hari ate neri yazinga je ntebeje wano gambira abantu abakureba ate cyo kiryo munda ni tube. So nogere nawenda no kwataho hamire
bagambire bei kugira ngo bambenda kuzakura ataho kubenoye kwasa barekere ata nibakira kubanu berarikera bakugira ngo nizifumuka ngo mwana nagishara so nore niteka sponge kugira ngo egumo munda yana umuntu nayahikaho so yana sara bya herita kushara tube kandi kindi nebasa kuba repaired esa yona nobasha kugigarura ekorwe ninga shonye tenge garukire muri repair nabagishara naweteka kushara mwene ategite kuribwa mbebeki ate kuribwa mbe kandi nareza yakura nitugarika ntugikosheni bagambe na nebei zentebe zakuba nire ataka kabei akakateva kache mtwara vernetano kano bisera munonga akashate kwarte y'ebintu nayo yonganere nenokoresa materials zakabei kandi jempango dene jempango mtwara 35 imbaninje ku design injira then aroneze kuija kubazi no mugongo gwaze self contained niza gutekaho atugumize mutse nabindi nindebo tugumize mutoreke yananda umwika gwahwamu aisa kubasha gukora then ariho esentebe umakaganyo numukira kuba mwina mwentebe za burizo zikoresa sponge ko mfaraso go kwiyamu so no basha kwata entebe no kapiroze zo mwika hato benizo wateka kandi umwagwa sponge umukushitamana no mukwegamira so ate byone biniwe so cyashangu uwota bakorire jino basha bakora piros bashitameho tukorombwangu amwika bagurekera ati zabanza tsobora so ate ebe murebya niyo kubikorera ate umuntu okoreba umuntu waburizo kubasa gureje entebe nana itenga yona decoration umunju agende decoration nayo niyanjikozere kurgo mbintu byitu bya burijo nk'emyenda no kongeraho chemicals then kakora ati ngakamuntu kakari yarzinga ina ko nimbanye namanye bei ata kakamuriko nakahwiraka emtari kumene combination yako ne buff yako yona mbuye reka manze nanye stamo ndebe cyacu rico sabaru agate barase no stamaru agate ati stamaru ebintu kabiboniye musawo atao bantu mano Ankole Media subscribinga uyirukanga tufollowinga tukuma tukabura kimwe cyone cyo kwetaga bistobo wakorana na Mr Life kabaka UG tuwanja kwisiya buri kimwe cyona katugumiza mutushike nako tubanze toreka abantu kwafuta mwika no jigura ikiraka nekorwe kiraka nova kugishara so inakatuma ko kongeraho mwi ate chikwenda kubuza wajugura no gurana ne bomba nejena nakabomba kayo kureka ngo ayongera muso omwika none oteka munka burisho oteka so ninjano gere tube yitu atiro ntongera mu mwika nongera mu mwika kureka ngo so no basha kushara ushitame yorovere kandi basha kushara ushitamega ate cyakande atwaza gumiza mtu ayonje kujya nturi yabwira ate chinde chikwenda kubuza ate umuntu yane nako kuzo mwisome kugira ngo umwegese no umwegesa ekikwate nishomero mbenye nakubanza kufuna capital nkachebere kintu echo mukatare nikitambura kita then ngashomesha abantu akinkweka kashaho kugira ngo kibasha kutambura kandi kibagashere atugumize mtu genda kuri ndeba ari bisanu birungi nabyo niendo biturambuze kandi cyakandi ogamba kujya nkihanga kuje obuyambi bwayo njya ukakorota ekikwate no buyambi nango buyambi no ye Maria to kubweta nango buyambi nimbwetaga abweshonga yo kugira ngo ebyo bintu nibyenda sente nyinje kubitandikaho so nayo nafuna ko buyambi bwaho nawe kibashangu ikorondera ukakuyiguraho kukiro kubaza kuronda kamwe kandi shitine makuru kamwe jo nimbasa no kuhenda nziro bwire buringwa ningandemerwe ate cyakandi reka tuyongete reka to gumiza muna program y'ibano tugamba kugira ngo umuntu notanisha capital kwingana ki kugira ngo yongere kuha eminyeto ko kucyamani ate chikuru gumano gamba kureba ati chikuru no in experience then in experience no basha gumano uri akache no gura yuko amatiro kamwe ureke ngo kintu washitandikaho so capital teyine kiragiro Isho kugira ngo biboyine zitiko kandi basha kutandikana kachako ino gumeno ugora mpora shange wa kantandika wari yo munyetori yoko takaye wa masikono basako ekintu kubasa kwiyamba obano ne kino otandika obano ine si 10 naho no otandikiraho tore ka cyoma cyawe kinchikora mugaso cye cyakwana cyo ninkireba ate chikwate ne cyome kinkenyi mahoko mware tube zi muri nibikoresa chemicals ezikubasa kushisha obwongo
so nkasaraho nateekateka okuna kubasa kukora safety machine so nakora machine egi eyine helmet so nimbasa kujwara helmet yayo machine ngito mu distance so kindeetere nayisyo mwisyo murungi ogu machine kusindika kuruga mu distance kandi ndikunuya yandi kusiiga ebikunuka kubi bitantahire omu bwongo machine ekingirizeho enyambeho ate egi machine wagyekoriye nange okagigura machine nkagikora kwari oreba nk'akaduramu ka buriijo naki materials n'ezaaha so ngyekorire atworeke nk'oku ekubasa kugira nk'oku ekukora kitworeke nakyo ekyo so egi machine ekorera omu mashanyarazi amahango nore hariya hariho keba buseera aho so neyashyira main switch yashyira amashanyarazi so etandika yashyira amashanyarazi then okugiyigura kugira ngo ekwe oxygen noyunyiga akapesa ka green then wanogeraza oxygen nonyiga ka red so twakunyiga ari green etandika ete oxygen yiti so netungura kandi nechendeza so ninjano zakitako kujya kumzinare basekura sawa bantime kamuhure sawa kan nechendeza hata nakuchendeza we barekora ebintu birungi munonga kora zwara amasina uturebe yongeye ko ati katujengwe cyo kureberaho ndiyo nisige muri byanje biriya so bikunuka biri hariya kandi machine eginesha kwemerera ahatakunuka so kiretere ebikunuka naguma kuri antakubasa ebinkusiga ebikunuka kubiva biri kunuya so ati njwara helmet yanje then kugira ngo akavera wakesiba no okeshingira n'umukavera nofa so machine iriya nayo kugira ngo erete air conditioning kugira ngo utakafera umukavera mweno jwana nori ngo mvugi wenyonyi shati kikuba kushijwara machine iriya banemfuhirira kugira ngo utakafera so njwara machine so no basha akakantu nako kugira ngo icyo pipe kireke kunaka so woyine musipi no basha gukomera kugira ngo stabilizing machine yawe kandi wowe tagwira ate Jona jwareze shoka sho no basa kushoka nkahi no basa kashoko wache so no basa kashoka ko stabilizing atawe saji no wazwara mbintu byo kuzo mucyo kufuyira ndiyo niza kusiga bikunuka kubi kugira ngo bitaka nukira kasishikara ubwongo so numureba street kid muhanda hambakira kuba bagwirira abwaga amazi bakagirwa na so nizo zimwe ezibari ko shanka nandi ko mu kito bag so machine ji njona chikore kugira ata ujyango wajitoreka atwana kutoreka nguko kufuyira oba just nani koreka ngo ejishana ni kora bag nyene kemikozi nyene kakachupa ka chemicals so ni siga kugira ngo bikunuka byona bitanitira machine bera hari siga fresh air atugende kuriya tugetse kugamba muzeyi nindeba ine cyane cya muzeyi aha akwa ine bingi byo gukora tukabigamba ngo twabimarayo icyo korera tukorombira akwa ine bintu bingi byo gukora tugenda twagumizamo ke kintu cyacu turesere ati nindeba ino muzeyi Museveni aha atogo muzeyi Museveni cyakwahize kugira ngo umukore nange cyakwira man kugira ngo ukore Museveni kandi nde Museveni oguna isia ni mureba ati yo Museveni mureba na isia okamuretota ati shane cha nkachikora turi kuza onanga last time ehwire kugira ngo kibase kora campaign of which twaturiyo mu lockdown social distance raikirize cyo kishane kubasha gukoresebwa kuba hakatariho kwikana kwinji kw'abantu bano kureba ati shane cyo nagumizamo nkibikire kwishabunze tereka ngarika kitargudo nabwe kiveni kikoro buhagize abo kuba mwebembezogo no muntu wundi kuhagera munonga kwanyoka za kuzarwa nashanga ndiyo mbuteje kibwe negishati kareba gondizo mwe so niwende kuhagera kandi mbase kukitekaho kugira ngo kuyakubasha kuba nakireba social media zona nabakwambe nashite na TikTok nane saji we nakireba ko saje bwaza ati bakwate saje Museveni ariyo nakureba mwache echamani Museveni no musaba kinanga government nanga abantu gamba niyetageki esinkwetenga nyonga individual bebintu tinkwija kubita musete mangu nkabibasha kwa kuba hariho any sponsorship yona nimbasa kujiwerukaminga then ogisiraho nomwebembezi wenka kuyakubasha kurenda kimukwata wona munonga ishani yeyeshi nabasa kurabira muri yecho nabwe arebe kuyampulaningira nko muntu weyo kumurwa uri kufayo ombahagizi bwe
nindeba aha naguma nagira amata ataga amagezi gono kagakorota atago harumuka kutaha kushangana kitambura kite harumuka electric motor niko kakubani katambuza mukono ogu to and fro kurebeka ngu chakora uka entertainment so no muntu wana kirete yakirenga kibumbe vumbe so it's like part of robotism kugira ngo kibase kongera kusemeza abantu nangwa na no munogu nagwo nore gushatwire so nuguganira nantiraho system na munonga ati ngesa atoka musikazi nore asazemu yaja nkakore mu7 yabaringa ujana akunda munonga mu7 yahura yagira ngo yahura iki yaje ki yayetaga mu7 amugambira bizubi yatwonka muzeyi no mangu ni impora ni yetagwe ibintu byo byanyongera mu capital ayizagamira mu7 we atwonka mu7 impani yetagwo biyambi nde batayokoriye mu7 konka ubuzima butwinemu abantu bahanse twine promotion kushangana batwebembera nabagira atunasha kushanga kayinsteri ya muhanda harabireho n'ukiri kwata ugatamfiro shonto saba kugira ngo nabikiri kwataho aha muntu wahanse nkito mwe mutwirukangire ushange ngo wakareba katukaka onyambe ukabase kushikaika kuzakana akuba no ntangayo nyonta kayisire so wampisa nayo nisebero so nicho nsongora na music yabo nanga music bogire kireje mu7 chine binje byo kumugambaho ninde okampimira sati ubeje sati okajiyankai sati ninya naje bazirire onre ngateka hama pesa agarengera harurengo rweye konka ne bya fine art akuba nayine kuba najwara tokaya mukoro tokaje songa tsaba mapesa namuyizaje byona nempare kurikangu yajwara njano mureba bantu bacine tukusaba ogwo musigaza kozere mu7 konka ate naketago buyambi bw'amani nabaragansa kugira ngo hati yafuna obuyambi bw'amani abasakora nka Jeneta muteka aha ateko kinerugaba bwana bateza line konka mwe na yetago buyambi yakuba yinayika ebintu nibitaha munongo mu capital yanje ya caution za pichi so nagumiza mundi kuvizanira umunonga ntine ubanyiza ubona nimbasa gwenture so nani ndagaza no kubanda nyemerize kachaha nkategereza ho ubanyiza bukukira aho kabona gumiza mu misho atwaza kwika kwendera konka yongera gamba orukwendera ugireti nyonkanye ninyetage kineci tindabugambire nichore ko rije musawe ninde wano gamsa smile nyonyo tikabicengere ekikwatene nebikweteyesha no bangize nka sponsorship ya live cash kugira ngo kinayitenga cyona nayizuka nti nyine gura yonka mota kandi sente zitaza kunchereza mbe najiguzire naenda kuombeka yonko ndijo mwebembezi ekintu kecho mwenu capital obangize nubwetengwa tinkagira obibangize tinkabara muhendo gwabo abukwanore bindu kora tikimwete bibiri kureka wakubasha kubana abangiraho wena niwakumesha kubasha kumbana aha turiya kwenda kinkwenda kubuze cyamuhero ati nkanye nani ndonkore nonkore cyazinga kugira nkanye nkore individual nabwe nombara nka individual kurujiro kwija konka materials nache bikose babyona taseme kuba naza hasi ya miliyoni imwe ataba nyondu miliyoni mwana ndakunkora ai mawe bantu bamonje kusubscribinga uri Ankole Media yonje kusubscribinga gama amazina gawe amazina niye Bahati Didas umukozi wa caution za psho wa Rugazi aho mukona so ekinanye nagamba ukache kindi abantu ba caution kuba kure wayereka nkebe social media hati bamanguka furuka warwo mu caution wazariye so caution niyo ntiri kuyaho cyo kuri abashabwe mutavurayo ninzagumiza muno kubakora cautions obujasi no bucayo bundi kubani ndabya mucyonka kugira ngo nkihaya katowe cyakandi ya Mr Life kabaka Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.